Recep Tayyip Erdogan yatunguye isi avuga ko igihe cyari cyo cyose Turkiya ishobora kwisanga mu ntambara iri ku ruhande rwa Iran ihanganyemo na Amerika ndetse na Israel. Ni nako umutwe wa Hezbollah wanze bidasubirwaho ibiganiro n'igihugu cya Israel. Mu gihe Saudi Arabia, umufatanyabikorwa wa mbere ukomeye cyane muri Middle East ku ruhande rwa USA, bo bamaze gusaba leta zunze ubumwe za Amerika gusubira inyuma igitaraganya bakavana amato yabo mu muhora wa Hormuz nyuma yaho batangaje ko bagiye kuwufunga. Amerika byanze. Amato arenga 20 ubu tuvugana yamaze kwambukiranya uyu muhora wa Hormuz, abacaho imbora nkubone nta namwe bahagaritse, kandi muri ayo mato amenshi na ya Iran. Si ibyo gusa, Ubutaliyani nabwo bumaze kwihanangiriza Donald Trump bumuha agasopo ku magambo mabi yatangaje ku muyobozi mukuru wa Kiliziya, Papa. Ngo ikaze nanone kuri Hot World Entertainment, dufatanye kwinjira muri ze page z'imirongo migari y'urugamba ruri kuba mu burasirazuba bwo hagati ya leta ya Iran ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika bafatanyije na Israel. Muhawe ikaze. Inkuru reka tuyihere mu gihugu cya Saudi Arabia. Arabia Saudite irimo gusaba leta zunze ubumwe za Amerika mwibanga ko yareka gahunda yo kubuza ibizwe nka blockade, kubuza umuhora wa Hormuz igasubira mu biganiro na Iran. Impamvu nyamukuru ni umutekano n'ubukungu. Arabia Saudite itinya ko Iran iramutse ihise isubiza icyo kintu Amerika yabikoze ishobora gukoresha abafatanyabikorwa bayo bo mu karere, cyane cyane bari muri Yemen, ndavuga abahuti, bagahungabanya umuhora wa Bab el Mandeb, undi muhanda ukomeye cyane w'ubucuruzi by'isi. Nyuma y'ubushamirane bwo muri Hormuz, Saudi Arabia yari yahinduye inzira nyinshi zoherezwamo petrol ku isi, igakoresha cyane inzira z'inyanja zituruka hirya no hino zinyura Yanabu, bikayifasha gukomeza kohereza petrol ku kigero cyiza cyane cyari gisanzwe. Ariko iyo Bab el Mandeb nayo yahungabanwa isaha mu gihe Amerika yabafashe icyemezo cyo kubloka amato y'abanya-Iran, Saudi Arabia ishobora kubura inzira ya nyuma y'ingenzi yari isigaye yo kohereza petrol ku isoko mpuzamahanga. Abayobozi ba Iran nabo bagiye bavuga ko Bab el Mandeb ifite agaciro nk'aka Hormuz, bityo rero ishobora kwibasirwa igihe amakimbirane yakomeza kwiyongera. Mubwire abo banyamerika tubahaye gasopo basubiza amato y'inyuma. Ni nako Hezbollah yanze ibiganiro na Israel, ivuga ko ibiganiro nta kamaro bifite kandi ko inzira za diplomasi ariho byapfiriye. Mu magambo yayo Hezbollah ivuga ko ibiganiro na Israel bidashobora, nta nubwo bishoboka, bityo ikabifata nk'inzira itazagira umusaruro habe na gato. Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan bivugwa ko yatangaje ko Turkiya ihagaze ku ruhande rwa Iran, ikaba itakiri kureba ibintu nk'itara bigizemo uruhare. Ivuga ko yiteguye kwinjira mu ntambara iri kuba no gushyigikira Iran ku mugaragaro. Ubutumwa bushimangira imbaraga n'ubushobozi, buvuga ko hari ubushobozi bwo guhangana n'ibihugu bikomeye cyane ku isi. Bwanavuze ko Israel na United States bashobora gukurwaho ku ikarita isaha iyo ari yo yose. Ibintu bivugwa mu mvugo ikomeye cyane na Recep Erdogan, perezida wa Turkiya. Vladimir Putin nawe ntabwo yaripfanye, yavuze ko Uburusiya buzafasha kongera kubaka imisigiti n'amashuri byangijwe muri Palestina. Yagaragaje neza ko niba hari igihugu cyongera gusenya ibyo bikorwa remezo Uburusiya buzaba bumaze kubaka muri Palestina, ibi Uburusiya buzabisubiza ku rwego rwo hejuru, rusenya ibyo bihugu bizahirahira bikongera bigasenya Palestina. Ibi isi yabyise amagambo akomeye cyane ya politiki. Putin ntakina. Niba muzi ibyo yakoreye muri Ukraine, aya magambo ni ukwitondera cyane. Amerika y'ubwayo bigaragaye ko byamaze kuyicanga. Ni nyuma yaho itangaje ko yafunze inzira zose za Iran zo gucishamo petrol na gaze.
amato arenga 20 yahise anyura muri uwo muhora wa Hormuz mu masaha 24 ashize nubwo hari blockade ya Amerika. Abayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangarije The Wall Street Journal yuko amato arenga 20 y'ubucuruzi yanyuze muri Strait of Hormuz mu masaha 24 ashize. Nubwo Amerika yari yatangaje ko yashizeho blockade ya gisirikari muri uwo muhanda. Mu mato yavuzwe harimo ayo muri Iran ndetse n'afitanye isano n'Ubushinwa. Bigaragaza ko ibihugu bikomeye bikomeje ibikorwa byabyo nubwo hari ingamba zo kubihagarika. Ubushinwa bwari bwaramaze kugaragaza ko buzagumana gahunda zabwo zo kohereza ingufu nk'amavuta nta nkomyi, ibintu bishobora kongera ubukana bw'iki kibazo ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye no kugenzura uyu muhanda w'ingenzi w'ubucuruzi bw'isi. Ni ibintu bidasanzwe. Ni nako PM w'Ubutaliyani Giorgia Meloni nawe amaze kwihanangiriza Donald Trump. Giorgia Meloni, minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani, yongeye kunenga Trump ku mugaragaro imbere y'isi yose. Yagize ati amagambo ya Trump ku muyobozi wa Kiliziya Gatolika Papa ntakwiriye na gato yisubireho ahubwo yivuguruze ku byo yatangaje. Donald Trump ntabwo yazuyaje nawe yahise amusubiza agira ati uwo Papa niwe udakwiye, nta kibazo abona mu gihe Iran yaba ifite intwaro za kirimbuzi ikaba yanatsemba Ubutaliyani mu minota 2. PM w'Ubutaliyani yongeye kuvuga ati nk'uko mbizi ibihugu 9 bifite intwaro za kirimbuzi ariko kimwe gusa nicyo kigeze kuzikoresha. Icyo gihugu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Trump, ugomba kugabanya amagambo ateza umwuka mubi. Nta wundi ujugunya iterabwoba rya Kiliziya. Nta wundi ujugunya iterabwoba rya kirimbuzi nk'uko bikorwa i Washington. Kandi ukwiriye kwitwararika mu magambo yawe. Iyi ni gasopo itangaje PM Minister w'Ubutaliyani ahaye Perezida wa USA. Ibi byatumye Ubufaransa n'Ubwongereza bishira hamwe bahuza imbaraga. Ni inama iri gutegurirwa i Paris igiye guhuza ibihugu birenga 40. Emmanuel Macron hamwe na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer bari kuyobora inama ya video izahuza ibihugu birenga 40 hagamijwe gutegura igikorwa mpuzamahanga cy'ubwirinzi ikizwe nka Defensive Mission cyo kongera gufungura Strait of Hormuz nyuma y'intambara. Hari agahenge k'ibyumweru 2 hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran kagizwemo uruhare rukomeye na Pakistan ku itariki ya 8 Mata. Ariko ibiganiro by'amahoro byabereye Islamabad byarapfuye mu mpera z'iki cyumweru kubera ko Iran na Amerika batumvikanye neza ku bijyanye n'ikorwa rya nucleaire. Imiterere y'uwo muhanda wa Hormuz ndetse n'ikibazo cya Lebanon nabyo byakomeje kuyongera bituma Iran ikomeza gufata ingamba zihambaye. Donald Trump yahise asubiza atangaza ko blockade igomba kubaho ya gisirikari ku byambo byose bya Iran. Ako gahenge kazarangira ku itariki ya 21 Mata. Ibi byatumye Ubufaransa n'Ubwongereza bivuga ko bitazajya muri iyo blockade ya Trump. Keir Starmer yabwiye inteko ishinga amategeko ati nituzinjira muri iyi ntambara habe na gato. Hagati aho igiciro cya petrol cyageze ku madolari 103 ku kagunguru kamwe muri iki cyumweru. United Nations ivuga ko hari 35% bya petrol ikoreshwa ku isi inyura muri uyu muhanda wa Hormuz buri munsi, ndetse n'ifumbire igira ingaruka ku biciro by'ibiribwa ku isi. Ubu Paris yabaye ihuriro ry'ibiganiro bya diplomasi by'Uburayi. Bigaragaza ko hari itandukaniro riri kwigaragaza hagati y'Uburayi na Washington. Ikibazo, utekereza ko Uburayi bukwiye gufata uyu murongo wabwo bwite cyangwa bwari bukwiye gushyigikira Amerika? Ni ikibazo nibaza nawe nakubaza. Icyo usabwa ni ukudutera inkunga kuri Hot World Entertainment nk'ibisanzwe.